mo ia fatalo fatful tapo ingale tinu ile nei fa bopongo tala mo ni yaso tala tumoa va venga de Christmas mo no fongo tau ma fali tele kasi tis malilima persen si tanga rutongi pitoma walalo e amtamai a prilo le wa fema le fulima talonga to lua tanga talo Afrika Pacific o lusi pine ina mo fa maonia fa ngai no fa lau pasaina a fumaya fa lau telina o ni tala o se va venga le Christmas ta tu ina tia Dave le tele ina o fa so ina le purio le no fanga mo ta ma fa mo ila to fia mo mia ta ma fa after ye ile nga lofa mai tanga tele tele fa la tonga mai si fa la tonga tanga tele tele o no winga fa to wafe ya ingo le mo ni ya fi ta ma for Christmas for hampers if I sa atu mai tanga tele ma mea le kalesia Yesu Kristo le pa io asa ngatai ma fai tau se lau tanga tele tele kiwi e te wala tu le penga aisi e silia ma fa ya hampers ma me ta alo o le atiliva tune ainga ya Kilani Hamilton te koroa o te kuiti ka whaari ai le tele li pot e mo fai le langolango o ia maua mai tunga talo tele o le ka le sia a Yesu Kristo le o i o aso ngatai po le mamona ka lato fo i se lau tos fu wafetala o se tamata i fai pisnisi Annette Presley ka yo foi na se lau wafetala ma se isi tanga te mau mea sa mu se whai lo oia ta ia fo le se lau wafe ka la o masina o tuana e tunei sa fita ia ile tele malui tau. Ia o ki topa sa ia fōrfulai de fōringa mai tupunia lana no whanga. Mō tā mafa, talu wairi tonga tā tele o tā mafa, malele hei se lango mai le malo. Ai le masina o Novema, tā toe a fia ai fōi lana no whanga. Ina o ta pēa se tangata le pao e se tele sa te wei ano man fasi, male lifi sa whale ngaina. Tā tau tino ai le tele le matua ia a fio lana whaalongona i le teime bitai. O le sa ato le lango o toi whaola ola mai ai lona wha moenga. O nei fo ai tupe o le amwhena whaalo te lea te tau mawhai te whaina i ainga i tuantu ma au ki lani mōre ki usmasi. O le tamalo matua sa mōri a le whasi o tangata ma le tamwhai e whaola mari u le isi tangata le whaara vlavestari li mai Coromandel i le vaso mawai. Wa ia ke ena le mōni o mōrianga i le whamastonga maulunga i Hamilton. O Stuart Edmondson ta tula i luma whaamasino Justice Muir i le tae o nei. E pia na langolango ina le sidia mali tose fulu o nisi ta ia i le whaamasino. O Gavin Mark Mappot ta whano le ola i Waihau i le mga ala o le Tolu o Eva Road ma Aaron Buckland ta awinatu e le valele le mai i au kilani mo manua e mafo mai ni pulfana. O Edmondson wa ilo tele ilo na awa wina le matausia me ola po me i tualo i po poa. E pona ta ua e siria marse lau e po ai na te vavaia. Sa vea foi, ma mata u por kalame fam tala por documentary. Ale le toni sila le roa visu mai palu. Ta fatu nuina fam sino miwa, le fa wawa na ta Theo Edmondson, e fatali ai le toi tula ilumon fam stunga ia te worry. Sa tua ia ni le poti le vasto wai, ina utupu mai le fa vlave. O le ua maliu, ma le o lo ta fine le fre mai on tanga tuli le vao. Ta tau mwhaianga o ia pua, a lea te māmatua. O nutongi pito mawalalo mo tangata whaingaru ang mātua le asi tia li tasi te simane 5% i le luas totala 5% i le itulam. E amta mai a aprilo le lua te mare rufu 5, e piona wha maoni ai e le malo. O le nuinga, arkosu 5 senge, le sikanga. O le tamata e minista o so tanga o whaingaru nga ma le tanga le mupo le Workplace Relations and Safety, Brooke Van Velden, ta ia whari ai, o lea si tanga wa au si ale tau kinonga whai ngā malo to whakasi. O si tanga whio lolo i tongi pitu mao lalo i tausanga re tasi. O le whorwhoranga o lea si tanga e munmuri mairi si tanga e 2%. Ta ia ia aprila i tausanga nei. Lea sa wa ia i tongi pitu mao lalo o si tia mai le 2.2 ta ala pitu sene. I le 2.3 ta ala se 4.5 i le itu la. Wa pui le i sui kom sino leo i le malanga leo le sa saina i le faria. E le se senga masos tanga kiwi e malanga te fao. E silia maritosu maritolu i lau whaingalu nga leo sa se saina le masino ke topa. E fulma le 5 i leo whatau to mar sumad valu o lau whaingalu nga. O atungalunga sa langa langa te sai mese tūlanga. O ni whaau i la ve wha malo saina i le asi singa. E sa faria leo o se asi singa tua. Ta whatu peina lava i la tau se ta whaonga, e whaaloto tele i nai anga waa, i tūmanga nu. Ai sa whaalia sui kom sina Sam Hoyle, sa rotongi lava le tangata ialo na sao mole ta whaonga.
O ia tā ua ia whātanga le lato o whaingalunga malanga I saina. Tā whaia uma ia ia siaki malelele o mawhauwhonga I mawhauwho iai. Ao ave aso marolo I saina pe a whai e te whaingaluenga more marolo ni sila. Tabi tai. O I lato o lo mata I tuina whainga saina maniso tangata anu o saina I ni sila nei. Wa lato whaingoa le malanga. O se ase singa whatu risi whaportik. Lipu ki ai sa au fia I le malanga ia sui le vanga tali anga nu o le matanga luenga leo leo. Jessica Fuang. Maleli leo Kevin Deng. Apele tai tai leo au Kilani Sasai, Commander Inspector Jim Wilson. Maleli leo Assessor of Civility, Detective Inspector Chris Barrett. Oisi tanga tai leo ile au malanga au fiai Reen Wong. Le sa ave masuita tai fono le Sosi Alitao Shang Channel Association of New Zealand. Le sa mo tai tai ia e Shang Yukun. E peona sa ta ina ia manatu New Zealand nei. Mole morianga se le wafe tala sa ia fo ia I le party le national. O se taso I lanto watu ngalu ile ase singa, o le tamatai whapito I mata upito whaavao malo saina. Le tamatai a Professor Anne-Marie Brady, mai le Universite o Canterbury. Ta ia whari ai a whai wana o se ta whaonga. Ai sea I le atolo na lua sa tani malo I sui o le malo saina, I le tu malo Hubei. Le whatono le mata ngalu ngonga no maturisi I a Tang Chang Hua. Padia Anne-Marie Berry, o se sauni ngalo ia ma o se whaailoilo le na, o se la patainga. O lo iai popolenga ono se tūlanga o ni whaawila ve whaavao malo stainai ma tau whalo te ale o New Zealand. A sa whaalia leo, ele e se masini, device, a poni mea whaingaluanga e whaonga leo, sa aveina I le ta whaonga. A sa Cecilia Anne-Marie Brady, o ala device sa ala tu whaonga ina, a ware mea moni, sa ala tu whaonga ina so ta inga ale Wi-Fi. I do tono whariteri malo. Ma a whai la e whaonga ina le Wi-Fi, o le lato puipuinga, sa le malu. E talonga le tamalonga moro Black Sonny Bill Williams wa matane lana nga o le stuita yulu o le Pro Chancellor o le University of Malo Albagari International University o le AIU I Malaysia o sa afia I lana nga fo o le masinto wai sa fa ilo ai le video o le tau sumari tau sanga I le tulanga tawo tele I le University Alo Seta I Malaysia mai le mai wina lava sina taimil fa mautua I lona se o mianga fo. O te whiringa sa fa te iai pe a fuati a Williams, na tolo puese male a onga maulunga o tolo vau ni silo nei. E sa toi fa a wawana o onga I le luafis maripalu, ina u fa a urulo na ingoe su e fa ailunga te limo pulenga le no fuanga o su nga ese, ale o Taco Polytechnic. Ka su e fa te se mai si tamata alo la kapia le blues, ma fa a uina I le luafis e furu marimba. E ni mas malmal talo foi te sa te aloi Williams mo le Blacks. Mas so oi tamalo sanga I mori por range man malo ai, luafe su tasi, ma le luafe su malima. O le solu o le master wai sa fa ulu ai le Universite ale AIU o se suite yulum. Ai le awaiatu le sauning o le fa unga le Universite le lulu. O le taimile sa alo iai o le fa alau loa o se suite yulo le Universite. Ma le mai ai o le fa unga, ta va ai le fai o santo talanga I tamo I ta onga. Sa ia tu si ai lunga rana o penga tu sa inga le X, o sana follow ngai mau fai, ia teia, ma le taliaina, o le atuwhinga. E to lua ia tamata alo Afrika Pasifiko, o lusi nea la pine sa mano I ta alonga le Pasifiko le rua fe ma le putolu, I le atu Solomona. Ina ua fai loa I suenga sa faya. Na la whaonga ina fuala au ele whatanga ina. O maha sin ta hoe o nauru, sa mano le pine auro ta alonga o le powerlifting league. Matu matai dolphin na pine siliva le talonga le tongi por mama fali le o fao esene nei la pine o le ala tau fai misia foi le talonga le kiti le mini game o le wa pelo por lima e foi e plau mai foringa mai misia foi le talonga le Pasifika te hiti o le wa pe mare fito te vanga na o le talonga e foi le quarta lo na tolo le tsanga ta fa ma ni ai lo vitu silo le por fa foi o talonga le Pasifika le Pacific Games en tu minok Ile le tori sila Pasifika, ia le tala ile asonorafi. Na ia whaali ai, ile mai ai o le ilo ilonga. Ta whaali au ngā ina iloa ele whaamastonga po le dispute tribunal. Ia manu māloa ia tamai tō lua mai le tālonga le ruafe mai le tolu. O whaasala ina ile te tolu tau sanga ele to e tālo ai. O kaiti ten tau o kiripas, o siitina ne ilunga no ne tūlanga mai ia maua ile pini auro le tālonga le powerlifting, ale vaenga o le ono suma le ono kilo kalama. Ai o Rocky Ramo o le Solomona,
o ia mau le pine siliva ma Vinesh Chan o fiti o tu ulima atu ia le pine apo me mea. I le tongi puru mamafa o lusi le pine siliva a Dolphin ia Nathaniel Sulupo o Samoa a Jonathan Dicacchio o tawia i le pine apea. Kala na le yaso o tato mo fia so i fuia.